Lik. Ne gasngi ga yo ge chem yo kalam no to wan snyawin nin imet ang ba gini ki lak ha ku bor gi bada kalam wa yoi ha ke yalang yang go BPP ka badan ha po ma tharan men gasngi ha ka bagi yo snyaw ya ga jingkeren jong wai ni gi MDC jong ga JHDC taw de ba jam shaphrang po tam do MDC jong ga Washington ili snyaw ba ula keren halor kawai ke bantang ke bau ong ba kawa mentedu kala yap bat ke kupuli nang tapat ke perang bat kawai kiwa ibadan ha regentia te halor ngani ke jing keren ke jong u ke bala keren pat ba manen po ka jingelang jong pipi yang ngahi shimat kemutrairi trai muluk jong ubaim basa akan ni ka road jong gamentru bat kinong shong shnong ki badan ki ba im hap shilantar jong wa mentru ni dap da jing sio si ba yenga shimat kalakta jur namar ba kane ka jing kren jong ba jam shaphrang kum MDC bo jong ga JHDC kakta sisa namar ngayala di bat kirang ba kilong tuming ila dep ai ke jung ujo sige NGT principal bench hakaba ka jing bisar kalang yan menta te ka jing keren ka jong u ka ong ba ka mentru ka ayam kad bang ngipat ngilap ngisam hado menta ka sngi ngidang yo umbam umdi na ka tan PHE idok kha kidang dan hampo hati hajuai hasentuk siar ngidang ke fish sanctuary kidang im nang ta hab apo yalong nang tapat hapo gani ka tuber kamasnong kemukhaya long bat kibai pat kibenta ki babaw tot kani ka tudu gido kha gido panat kidang imbar gumbam umdi ru gidang yo te ya kani kajingkran jong new MDC kakta man jong sisa te nagtaka daw ko banong gani bahaba kumu MDC ubadan kajing ikhle nagabanta ki nong song shnong ki trai belum nang baga JHDC ubala dan gabor siya umday ban keren ya kan ne kantin baga mentru kala yap uday ban keren hapo ka JHDC haging dorbar jo ka JHDC banya sat banya da ban pen im kumbangi ki nong song shnong ngilayale ban pen im banya wat kilak ti sabo at NGT nang baga sorkar jilla kan wan shakmat te kini gajing keren ga jongu kadai banlong kanuksaro yaki wai ki para MDC namar kini gisni bladam niyo iro baw leader of opposition jong ka JHDC uma Andrew Chulay ubadai u MDC jong ga juai ulalek ban tuklar siya kata gajing shakngan gajing yaki jong kita ga GTF nagabantao lumpong deng o badan Ribhoy District. Kadbay ka mantadu ka ba u imusa. Kajing siya ka akor ka jung u kung leader of opposition ban keren na po yung dorbar jung ka JHDC. Nray kaning iubo ka jing gantu ka jing karpa. Bawat am keren kulmar. Namar ba ka jing keren ka jung upi. Ladagaday ka jing keren ban pli ban le ya ka politics. Lega politics sa matagi interest jongi kinong siyong sinong bangin im bangin sinay amban penyak ya kibadang im amban keren kulmar ya tang bentaga mentoy ya lade simet na ya ka kaseng ka bapiyad tengabo ka jing gantu karpat haju ka pot ba kadang ka jing keren nagaliang jong ni ma MDC ma jam shapran yaw te ulong sutengan uang baulong setengah nong dia pianang ba hadap ya soka pareng ban yo pasiu hayo musim hato ladangi pat ngin ong ba mano ba de ulong setengah menta ba de ya ka region tia ka jongi kabala karku belai la de ya ka region tia hangthi hamat haran sulong hato ladangi ong hi de ulong setengah kabiang hi long hi bangin khot ya pi ulong setengah nagataga daw kung bureo badan gabor bat buka buram bala syak jir padba tas nga bha karen po ga JHDC kung unong mikman
Keren kum leader opposition. Kata na maka-discount sa kapapay ikiwa. Nalorang taro. Ni kumbuong po Argentina, lai keren yung tudowyong. Kibriw ko chomi kirang buon kibaim dyan na gani kirang yala sitom ban kumno ban tao pilat kilanti. Bakin yo ban pendan kam yo lumar uba ladon haki gilong kipeden ko. Andray ban ong ba kementeru karayap tang nagadaw utaw dewyong. Andray kaim hadap. Kandang im susu. Tengas ngaw ba kabahaban keren na kabantaban bahalang iya baraw. Kata kay gaday ga real politics, nagabalang positive politics, na constructive politics. Te swaban ong ba nagbo ka jing kartu perpat. Yaw MLA ma wailat miki sala uday jong ka constituency uba mentaw day minister po cabinet ba jing ilamo kontrak sangwa. Kalau day ka por mentaban wan sakman tuklar ya kawa mentedu. Kabala sedang nado national mi mentru ter hado pada poch is Jaintia district. Kalayat hado poch awar Jaintia sa Bangladesh. Wan sakman. Kum minister. Yarab keren kum nong mikman. Ban yada ban im ga mentru ban im ngi ki dan kami go umbam umdi kinong rep kabar phau ban don kiwa ki do ba im ki do kha gini ketai ba. Te kum minister baju por kum ki MDC. Don gajing yatray rang tangin wan sakman na kabataban im makata ga de interest jongi ki patna ta ga joga por kum deputy chief minister umasiya bahalang dahar ngabo biang gajing karpat wan kum ga hidon ga bor bantray ka dwar ban pentet don kam haga bor sarkar kani ga de gajing kayak ki im gajing kapor ga deman penbay kani gajing talot gajing duna bal gajongi kadang don Kenta kadaw, ngi nagalyang gajong ashimat. Ubala dangdan gajing ya khun na manta ban yada ya ka mantru bat kiri orang ba ajungi ha kapteng jo ko ya ka wa mantru. Ibo gajing kantu ya phibara. Nong song shnong trai ri trai mo. Mi sakmat. Bangin im ngin sa ngin song ngin sngal. Nda ba ko manyam. Te kene gajing keren jo ma jam sapharang bat gajing tukalar sa kitai ki banta ha bai hayeng la jong kiwa kibadon ha ding sekiar yeng himle banle mentaga po alewan sakman ngile te kene kadai ka yak im jongi jong rijai tia ngidon ban ya trai kam rengkat te kata kadai ka jing pensai bat ka jing kerpar ka jonga naga banta jong ginong song snong kitrai blok jong rijai tia bat khamtam kini ka bade im harod jong ka wa mentru ka ba menta kadang mi isngi inang don ka jikam terdekat banyak terakhir kita.